ndishimye kuba ugeze aha. Sheri ndakeka wakwicara. Kompusi nari ngukumbuye. Ndabona niwe manager hano se? Kura. Kura kumaze umwanya munini hano mbashaka nababuze. Arabona nje kureba hano. Bande. Kutabamenye somonde. Nitwa bijanye. Nje kureba mu pastor wa mwana yitwa Karangwa. Pastor Karangwa? Ko ntawe nzi se. Ako sundi ngite pastor abarizwa mu kabari. Nebutse ko yambwiye ko ashobora kuba yarahatanze ariko ngira ngo amazu nayo. Ndamwibutse. Niwe twaguriye hano ariko yaragiye yarimutse basigaye abaha mu mahanga mu Bufaransa. Okay. Niwe nashakaga. Nabonye. Murakoze. Jojo! Fifi! Mami! Elsie! Jojo! Jojo! Fifi! Jojo! Mami! Fifi! Jojo! Mami! Fifi! Ariko abagabo b'indani mutara n'inzike kumura umugore wawe yagiye. Shana rifite ubwoba. Turi turabikoze. Mvango yaraje kureba mu pasiteri waguze hano. Mana we. Umutima wadihaga. Numva genda kunca mu kanwa. Pastor Karangwa n'uwibere baje gushaka. Ose waretse kumuseka. Moya twisubira muri gahunda zacu. Shaka kukubaza. Ari amafaranga yose mwayashyize. Utangiye kumbazaga amafaranga twashyize twayanywere. 500 byose. Yego. Uziko nanagize ubwoba ngiye uziko bambwiye ngo iyo ntayishyura ngo bari kubahumana bakabafunga. Nakuguze uko nwita umwana wawe none umva ibintu uri kumbwira. Ubufaranga nka buriya bukeya buri gutuma unansuzugura. Ariko umuntu ntakakubwira amakosa ngo nurangiza urakare. Amafaranga 500 uzi neza ko tugomba guteganyiriza umwana. Ntabwo nakuguriye inzu nziza. Hari ikitarimo. Ikindi ukwiriye gukonsoma amafaranga usesagura bigeze hariya kandi uzi ko imbere hangaha dukeneye amafaranga menshi. Reka tugomba guteganyiriza no umwana wacu. Kandi reka kubwira umuntu nakakubwira amakosa ngo nurangiza ubari wogira umujinya. Ntabwo ari amafaranga nagomba kurya amafaranga nakuriye. Wowe kugwamagara ukanga kwita. Yes manager. Okay. Ndaje reka nze ntegure za mpapuro
za ririya soko hanyuma zo gupiganirwa ririya soko hanyuma ndaje aho kuri office. Ndaje none aha ngaha. Reka njye ku kazi. Nzimara tinyuko twika umwami w'igikoni kanze nguhe igihano. ubwo nta soni ufite ubwo nta soni ufite uri mu bike ntabwo ari we mbaza washiririje inkono urimo urakina n'inyama nta soni ugira uzi amafaranga y'inyama uko angana simbere cyane Nabo yamugu nago ndi bro ni sister wambwira nguremere ntacyo bitwaye yo bro Manzi mano sitaki kumera kumenya yari bizi bro vipi bro sana Manzi wallahi zimisi maze ntafata kumwota
Diyo rero nta makuru mufite. Muzi njye atake nari mfite. Rayoboye pe. Ase bro byo nibyo utangiye ko mutangiye gutsimba bro. Ntago ari twaruze ni staff. Mane bigenze gute? Ako Fifi. Uzi ko za staff mani mperuka kukuzana utari wanyishyura. Manzi ntugakabye ariko nyigira igicucu imbere urana iyi nzu ya Fifi yabuzemo amafaranga yo kukwishyura wowe amadolari arimo arameneka. Ese ngufasha Tanzania right. Akorono y'umuzigo Manzi reko twiyemere. Manzi arashize bakano kakiryo n'iki n'iki. by'imihanya. Sibyo gonga ari kuri kugira nabi. Kawazanye staff Mbwira iki wabo. None turakwemera ariko hari igihe uzafunza umutwe. Wowe nucumuze Imana. Sha wapi Imana. Ngiye imyotsi nyihora muto. Ase wamagana. Manzi ngo neza bite? Mani zira staff biri kuba ibibazo. Polisi nayo iri no kubizamo. Urongera akantu kabisa. Niyo mpamvu waturakariye. Fifi afite amafaranga yo gutazikura ku biryo wanjye. Jojo kungurubana Hako Fifi ntukabe nk'umwana. Nahereka numva muvuga ariko sinigeze numva muvuga kuri Jacques. Jacques sinigeze muvuga kandi urabizi neza ko Manzi yamufunze. Byibuze se passe aho ngaho hagazuza amakuru ye. kare natangiye kumubaza mbona abayemi baraje bibaye akavuyo kandi sinashaka ko hari ikintu kimwe barakugabamenya. Hako Fifi uzi ko kubera inzoga usigaye unywa mu mutwe wahindutse nk'ipanshi neza neza. Uratekereza nka Jacques Chere wawe waramutse acitse ahantu ari akaza akadusanga muri ibi bintu turimo twigira gutya. Mbabare mbwiza ukuri wabyifatamo gute? Aho gusa watanga ibihe bisobanura. Have wibivuga ndamukunda ariko aramutse amenya imico yanjye ntabwo nzi nanjye ukuntu byagenda. Uramukunda? Jojo genda ndabyitaho. Okay. Kunjya mbona uri inshuti y'umukobwa wanjye Shani. Ntabwo wabuzana wagiye kunigeze mubona ku rusengero. Gusa wagize ngo ako makuru nagabe. Ntabwo nzi ya. Amakuru amirwa kuba wawe. Iteka ryose unte ibihumbi 10 muri ariya mafaranga yose wa. Ibihumbi 10 urumva ari make. Urusobe byabaye urusobe mu miryango bose barumiweyo byabaye urusobe byatangiye byita gutwika birangira ari mu kigare ubwiza bw'abari bwaramutwaye waragenda arakwama
mu gitondo afata ingamba nimugoroba akabona icyana